kufra nziza kabisa. Reka turebane igiye kubitegwa. Chomekeraria Unasikiliza PJ Classic FM 97.3, Sound of Happiness, radio station number 1. Gol Malawi. Hani kosa ryakoze n'umugabo bita Manirakiza Abdul. Kufra nababwiye ati Teresa neza ku mwana azi kwiconga, bamwita Chawanangwa Kaonga, niwe yakorewe ikosa na digidigi, yambari nimero 10 mu mugongo, akinira ekipe ya Zanaco. Chawananga Kaonga cisha mu maguru ya Mireya inaba mu rugamba, umupira wigonga mu maguru ya Yusufu Ndayishimiye, uratambagira uridunda neza no mwizamu rya Mateo. Malawi kimwe Burundi kimwe na rimwe. Kipe hano ubona ko ivuga ati rero twakoze turayikosora, match isubiye butoto hano moya. Kipe rero ekipe iratsa umuriro. Attention, rondera icya kabiri, ikirigizino digidiga aratabara. Mbega ekipe hano, mbega inamba mu rugamba ziri muri 30. Ekipe ntakindi iri gukora no kuzibira, ariko bitari nabyo nyine efficace hano. Nibirahera Chirwa duza agapira, abasore bifitiye confidence ba Malawi. Reka turabariya takaza umupira ko Musa na Majaliwa kidizamu ariyo bitwa Nyange. Ronderande Hussein Shabani Chabaru barako yibereye muri visite hariya, neza umupira wa Malawi, bamwitwa ninde, bamwitwa Kinubi. Attention ariko takaza umupira ninde, Marusa Majaliwa chomekera Saidon Tibazongiza, Randy Bauti Kimana Bienvenizo. Reka turabariya haragucenguma. Attention Bienveni Ronderande ikirigitsinda Unasikiliza PJ Classic FM 97.3, Sound of Happiness, radio station number 1. Bamwita Kimana Bienveni kwega umupira ukura hagati mu kibuga, kwega ibisore nka vya Denis Champions, kwega ibisore bita vya Chirwa, duza agapira Ronde Sande yaciye muri Magara Yanga Boys, yabaye meilleur joueur wa ekipe icyiciro cya gatatu, yabaye meilleur joueur wa Magara Yanga Boys icyiciro cya kabiri, yabaye meilleur joueur wa Magara Yanga Boys icyiciro cya mbere, yabaye Revelation Dorane muri Primus League ya 2023. Bamwita Girumugisha Jean Claude Musauza. Girumugisha Jean Claude Musauza avuga ati Square Petit Prince Burundi, pasi nziza ya Dako, pasi nziza ya Kimana Bienveni. Girumugisha Jean Claude tereka mu cya kabiri, Burundi 2. Kipe nabyo tuyinwa. Mbega Horace yakana Kimana Bienveni, mbega one touche, mbega touche ya Girumugisha Jean Claude. Burundi 2 Malawi 1. Musauza kutoka Magara Yanga Boys kuingia Vitaro na kuendelea na Ali Haro Mturumani, mapachika bora pili upande wa Ntamba mu rugamba. Igiswahili kiravugwa nabwo yako kipe tuyinwa mitira hera ruku, hanyuma match ishindera ruku 2-1 ama gahunda cyera.
kabiri atasiyo, iyi ni counter attack ariko Mateo Nkurunziza asohoka neza n'ibiraheri, ipoto riragaragara ipoto, reka turabero turiya Mateo, atasiyo, Unasikiliza PJ Classic FM 97.3, Sound of Happiness, radio station number 1. ngw'imembo y'umwana ifira mu magodoka, sorti y'umugabo bita Mateo Nkurunziza kuri atake n'umusore bita Kaonga, kubita umutwe agerageza kwidizama arawusha, agasore bita Saizi kwega umupira woneza umupira muremure, shira ku mutwe w'uno musore bita Nkoma, tundisha baro, mpira hejuru ya Mateo Nkurunziza hamwe na Digi winjiriza indani, mbili upande zote. Mambo ndosi ndivyo sivyo, gitsindo kweli. Beki gitsindo baturiye Nkoma mu 75 hano, tereka mu cyakabiri cya Malawi. Herere defensif kabisa. Noma mambo rero asuye kuba 0-0. Jean-Claude Girumugisha rondera, attention de nibirangira, attention, igitsindo cha surprise, umupira muremure warutse wanasabi uva Frederic rondera umugabo bita Hussein Shabani Chabarara, ariko umupira uza gushikira umugabo bita Chikoka, umunyezamu wa Malawi, ariko umupira aza kuba urekera uno mugabo bita Chirwa aja kudegaja umupira ahura n'umusore bita Eriel Dinomo Nkono yaje, umupira utega umugongo, Eriel Dinomo Nkono atereka mu gitero cya gatatu, inamba mu rugamba bitatu, Malawi 2, uno musore bita Shigwa sorora bien, Eriel Dinomo Nkono umusore akinye ekipe ya Bumamuru FC, Eriel Dinomo Nkono umusore uvuga atwaye igikombe cya Primus League ya 2023 kumwe na Bumamuru, herazi inamba mu rugamba, igitsiro cya gatatu ku munota 87, inamba mu rugamba bitatu na Malawi 2, Resirondere bitatu Malawi 2, uburangare bwa defense ya Malawi, ana abasore b'inamba mu rugamba bamuvyaza umusaruro. Digi mubi, ingwanyi, inamba mu rugamba hano ubona ko tereka mu gitero cya gatatu. Mbega Digi, ese Digi tuzomukizwa n'iki? Mbega imoteri we, mbega umukinyi we, bamukore kosa hano. Gwinamba mu rugamba niwe wibendera ry'igihugu cacu, na pewutse wariya, mbega degajima nziza kabisa n'umusore bitwa Chigwa, usore imyaka 27, Gomez Gani Chirwa, Eriel Dinomo Nkono umupira witambika neza hariya winjira mu nshundura. Burundi 3, Malawi 2, mbega hano munota 89 n'amasegonda